Welcome to Learn Forex Trading Botswana, a 100% owned citizen business. Ke sekolo, it's an academy se se rutang ka Forex Trading, located in Mokgobe Plaza CBD. We do have online courses tse re di rutang batho. We also have physical courses tse leng gore motho tla batla sekolong here in CBD. Renale group lessons tse leng gore people attend bale 5 batla go rutiwa. We also have one-on-one e leng gore o rutiwa o le nosi o na le morutabana wa gago le lebagane mo matlhong. Our services gona le gona gore one-on-one ya rona e be e le 2000 pula o ithuta for 5 weeks o tla tlaseng ya gago twice a week. Session e one e le 2 hours. We also have group of 5 ba leng gore bone le bone ba rutiwa twice a week batla sekolong session e le nngwe e le 1 hour. We also have exclusive premium package ya 5000 pula e leng gore o nelwa merchandise, o nelwa a trading robot free, o nelwa lunch or any refreshments kana go tle bo rutiwa ka yone ebile gape o rutiwa ke the CEO of the company. Tlaya mo Learn Forex Trading Botswana o tle go ithuta ka tsa maranyane a forex trading and make a living out of it because it is a career.